Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbc-gahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki 26 z'ukwa 12. Abategetsi muri Mozambique baravuga ko abafungwa bagera kuri 1500 batorotse gereza mu murwa mukuru Maputo. Mu Burundi abahinzi b'icyayi baravuga ko bari mu gihombo gitewe no kunanirwa gukusanya icyayi kubera ibura rya lisansi mu gihugu. Polisi muri Kenya yo yahakanye ibirego by'uko abapolisi bayo bagize uruhare mu ishimuta ry'abantu banenze guverinoma. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Polisi muri Finland iravuga ko urusinga rwo munsi y'amazi rutwara amashanyarazi muri Estonia rwangijwe n'ikamba ifasha ubwato kugenda mu mazi. Yasobanuye nka kimwe mu bigize ubwato bw'abaringa bw'Uburusiya. Urusinga rwahagaze gukora kuwa gatatu, ndetse polisi yateye ubwato buri hafi aho bwanditse ku birwa bya Cook Islands, igihugu kiri muri Pasifika ariko cyemerera ubwato bw'amahanga gutwara ibendera ryacyo. Amezi make ashize habonetse insinga zo munsi y'amazi y'akarere ka Balt zangizwa cyangwa zicibwa burundu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Estonia yavuze ko ibikorwa remezo byo munsi y'amazi biri mu kaga. Abategetsi bashya muri Syria baravuga ko bari kugaba igitero mu ntara ya Tartus mu burengerazuba bw'igihugu kibasira inyeshyamba zigishyigikiye Bashar al-Assad wahiritswe ku butegetsi. Itangazamakuru rya leta muri Syria riravuga ko iki gitero cyashegeshe nk'uko babivuze abantu benshi bagize uruhare mu mirwano ikaze ku wa gatatu. Abarwanyi 14 bo mu mutwe wa HTS ugenzura Syria hafi ya yose barishwe. Birabonwa nk'ikizami cya mbere gikomeye ku mutegetsi wa Kiyisilamu mushya Ahmad al-Shara wasezeranyije guhiga uwo ari we wese uzatyoza umutekano wa Syria. Mu Burundi abahinzi b'icyayi baravuga ko bari mu gihombo gitewe no kunanirwa gukusanya icyayi kubera kubura lisansi. Ubuyobozi bwa sendika y'abakozi mu kigo gishinzwe ubuhinzi bw'icyayi OTB mu mpine buravuga ko bamaze guhomba amafaranga arenga miliyari y'amarundi mu mezi 5 ashize. Twashatse kumenya uko bimeze, tuvugana na Tarisise Niyonzima, akaba ari umuyobozi wungirije wa sendika y'abakozi muri OTB. Abarimyi b'icyayi bamaze kuronka uruhombo runini cyane kubera kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa 11 twasanze uruhombo bamaze kugira rungana n'amatoni 3,389. ni ukuvuga ugwijije n'amahera 350 baronka ku kilo c'amababi bashoye. Hamaze kuba uruhombo rw'imiliyaridi n'imiliyoni 186 y'amarundi ku barimyi. Kuri OTB naho ico cayi gisoromwa hanyuma kigashorwa hanze, dufashe ko cari kugurwa $2.5 ku kilo, kica dusanga igihugu canke OTB cahomvye amadolari miliyoni n'ibihumbi 800 birenga, ni ukuvuga imiliyaridi 5.5 z'amarundi. Kubera iki cyo gihombo cyaje kiraterwa n'iki? Cyatewe nuko OTB itaronkejwe igitoro gikwiye kugira ngo je kwegeranya icyayi kiva mu mirima y'abanyagihugu kugira ikizane kugihingura ku mahinguriro yacu. Biravugwa kandi ko ngo hari abahinzi bagize umujinya cyangwa se uburakari butewe n'icyo gihombo ngo bakageza naho barandura ibiti by'icyayi. Byo nibyo? Ego, mu ntara zimwe za Kayanza, za Cibitoke hari abarimyi bagize umwiko mudasanzwe, hanyuma baca bararandura icyayi kubera yuko babona urwo ruhombo bariko bararonka muri iyo minsi. Bari basanzwe bidoga yuko igiciro c'amababi OTB ibaronsa ari makenya, ariko cyane ni kubera yuko haheze amezi atari make bitega yuko baza gusoromerwa umwimbu wabo, ugasanga OTB ntiyashitse ku mahangari kugira ngo itore ico cyayi cyabo. None iki kibazo kandi ngira ngo mwakigejeje no ku nzego z'ubutegetsi zirimo ndetse n'umukuru w'igihugu. Bababwiye iki, musaba iki?
twebwe si n'ubwa mbere twari twabyanditse mu kwezi kw'icenda haraheze amezi 3 twaravuze yuko mu mezi 6 aza kubera yuko ari amezi tuba twiteze umwimbu mwinshi hoho rero uruhombo ruzoba runininya cyane mbere bitume na hotebe igira ingorane hamwe itazoshobora no kuronka n'amahera ishobora guhemba abakozi mbere bishobore no kuviramwo yuko ishobora no kugara kuko iminsi ihera iki kibazo kidatorewe inyishu abarimyi benshi bazoca bagira umwikomo babone yuko leta yabahevye hanyuma kurandura icayi canke kutagikorera bizoca biba byinshi hanyuma hotebe igira ingorane zidasanzwe. Abategetsi muri Mozambique baravuga ko abafungwa bagera ku 1500 batorotse gereza mu murwa mukuru Maputo ni nyuma y'imyivumbagatanyo yapfiriyemo abantu bagera kuri 30. Batangaje ko abantu 150 bamaze gutabwa muri yombi. Inkuru ya Willy Leonardo muragizezwaho na Yvette Kabatesi. Abagororwa bo muri gereza irinzwe cyane iri mu nkengero z'umurwa mukuru wa Mozambique ngo baba bahanganye n'abarinzi barahunga batwaye n'imbunda. Umukuru wa polisi Bernardo Rafael yavuze ko abantu 33 aribo bapfuye hakomereka 15. Ntihazwi niba ari abacunga gereza cyangwa se ari abagororwa. Bwana Rafael yatangaje ko batangiye gushakisha abatorotse. Mozambique yugarijwe n'imvururu z'abaturage kuva haba amatora yo mu kwezi kwa 10 yaranzwe no kutumvikana. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bamaze igihe bigaragambya baba bafashije abo bagororwa gutoroka ndetse n'umuyobozi wa polisi niko abitekereza. Cyakora nyuma Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko nta ruhare babifitemo. Abantu bandika amakuru ajyanye n'igisirikare ndetse n'inzobere mu by'indege bari gushinja Uburusiya guhanura indege ya Azerbaijan yarohamye kuwa gatatu ikica abantu 38. Nta kimenyetso cyatanzwe ariko inzobere zavuze ko iyi ndege yitiranyijwe na drone ya Ukraine igabwaho igitero na misile z'Uburusiya zirinda ikirere cyayo. Biravugwa ko bamwe mu batangabuhamya bavuze ko bumvise ikintu giturika mu gihe amafoto y'ibisigara by'indege yerekana ibishobora kuba imyobo y'amasasu. Ibiro bya Perezidanse y'Uburusiya The Kremlin byavuze ko atari byiza guhwihwisa ku cyateye ihanuka ry'indege mbere y'ibizava mu iperereza. Abantu barenga 10,000 bapfuye bagerageza kujya muri Espagne mu bwato muri uyu mwaka. Imibare iratangwa n'umuryango ufasha mu kurinda abimukira Walking Borders. Iravuga ko benshi muri bo banyweye inkeri bari mu nzira iri hagati ya Afurika y'Uburengerazuba n'ibirwa bya Canary. Uyu muryango wongeraho ko abagera ku 1500 bari munsi y'imyaka 18. Uyu mubare wiyongereye ku kigero cya 50% ugereranyije n'umwaka ushize wa 2023. Ubwato budakomeye bukoreshwa kwambutsa abimukira butungwa agatoki kwizamuka ry'izi mpfu. Biranavugwa kandi ko hari umuhate muke cyane wo gutabara ubwato bw'abimukira buri mu kaga mu nyanja. Iyi ni BBC gahuza miryango tugezwe saa 10:38 muri studio za BBC London. Mu Burundi no mu Rwanda ni saa 12:38. Mu kanya turakomeza amakuru nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Muri Kenya polisi yahakanye polisi muri Kenya yahakanye ibirego by'uko abapolisi bayo bagize uruhare mu ishimuta ry'abantu banenze guverinoma. Polisi yasohoye itangazo nyuma y'uko abanyapolitiki, impirimbanyi z'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'abanyamategeko basaba ifungurwa ry'abagabo 3 byizerwa ko bafunzwe kubera gutangaza ibintu binenga abategetsi. Itangazamakuru muri Kenya riravuga ko ibyashyizwe ku mbuga nkoranyambaga birimo amashusho yakozwe hifashishijwe ubwenge bucurano cyangwa artificial intelligence AI mu mpine z'icyongereza. Ayo mashusho akaba yerekana Perezida William Ruto ari mu isanduku. Itangazo rya polisi riravuga ko itegeko nshinga rya Kenya ryemera ubwisanzure kw'ijambo, ariko yatanze gasopo ko gukwirakwiza ibihuha, ibihimbano cyangwa amakuru y'ubugome bitemewe. Mbere kujya mu ikinamico urunana tubasubiriremo inkuru y'umwana wavukanye ubumuga bw'ibara ry'uruhu abazwi nka Nyamweru, akaba ariko afite icyizere cyo kugira ubuzima bwiza ndetse n'ababyeyi be abifashijwemo n'ababyeyi be. Ni inkuru tubasubiriramo mugezweho na Jean Claude Mwambutsa. Kuko hari n'igihe navaga wenda n'urugero najya nko kuvoma naza bambwiye nk'amagambo mabi nkaza nacitse intege nkumva
sinzasubira wenda no kuvoma ariko nyine kubera amagambo meza. Ndi mu murenge wa Nkotsi w'akarere ka Musanze. Uwo mwana w'umukobwa ni Akimanizanye Sandrine w'imyaka 18 wavukanye ubumuga bw'uruhu. Nk'ikibazo tugira mu ishuri nk'ubu ntabwo dushobora kureba kure cyane, nshobora kujya imbere ku kibaho imbere cyane hakaba batabyakiriye neza, akavuga ati n'ikiva imbere kiri kudukingiriza. Hari abakumva hari n'abatakumva, ko nyine babandi batakumva baravuga ati nikigeraho kiri kudukingiriza. Ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, ni uwa kabiri mu muryango w'abana 9 barimo 5 bavukanye ubumuga bw'uruhu. Mu babyeyi be nta n'umwe ufite ubumuga, cyakora nibo bababajwe cyane n'ivangura ryakorewe uyu mukobwa. Mukuru we ubu wujuje imyaka 24 ndetse n'abandi bana 3 bakiri bato. Duhungirehe Feliciani niwe se w'aba bana. Ku muryango byabaye ikibazo, ati ntabwo ari we wamubyaye mwirukane. Nuko bwo rero bitewe nuko nje twari dukundanye tuba gicibwa, ariko twe turakomeza dushingira hamwe tugumana ibyo bibazo bavuga dufite, nkahangana n'ibyo bibazo nyine tukihanganirana tugafatanya ubuzima. Mu bihe nk'ibi ababyeyi b'abagore nibo bakunze kwibasirwa n'imiryango baregwa ko ari bo ba nyirabayazana. Gusa kuri Akingeneye ngo yishimira cyane ko umugabo we yamubaye hafi. Yaraduhahiye, aratugaburira, kandi noneho babana ntababone nk'uko abandi bari kubita ngo ni inyamaswa. Ni ibintu bavuga ko ntari umubyeyi nk'abandi, naheka bakavuga bati suri yahetse iki, n'abandi konsa nicaye ugasanga uhanyuze wese arashungiye ngo dore ya mwana. Rwose namushimira, yarakoze. Tugarutse kuri Sandrine, avuga ko afite inyota yo kwiga ndetse ngo yumva ubumuga bwe butazamubuza kuba umuntu ukomeye. Ndamutse mbonye ubushobozi pe nakiga na kaminuza zose nkazirangiza. Nenge niga mege, numva wenda nazaba nka manager. Ikibazo cy'ubukene bw'umuryango ariko ngo gishobora kuzamubera inzitizi nk'uko bivugwa na se. Mukuru we w'imyaka 24 ubu yiga muri kaminuza, ariko nawe yabishoboye kubera inkunga y'abagira neza. Mbona kugira ngo abigereho bitoroshe cyane ko imbogamizi ntabwo waje kwishura utararyishura, ntabwo wagera muri universite utabona na gari ha sogonderi. Na sogonderi no kugenda ndapfundikanya, yahabishobora yahagera nk'uko yabikubwiye mu ndotozi, ariko imbogamizi n'ubushobozi. Nubwo uvuga ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu nta watandukaniye n'abandi, umuryango Nduhungirehe uvuga ko bitoroshye kurera abana bafite ubumuga, cyane iyo bakiri bato nk'ababo. Ngo bisaba kutabava iruhande kuko izuba ryinshi ribakubise igihe gito rishobora gutuma barwara, byabajyana no mu bitaro. Ngo bakenera isuku nyinshi ndetse no kubwirwa amagambo y'urukundo, kuko abatitaweho bashobora gukurizamo kwiheba ndetse no kwishyira mu kato kiyongera kuko bahabwa n'abandi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Musanze. Tugeze ku isaha 1:17 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikinamico Urunana. Honorine atewe ishema n'imikurire myiza y'umwana we. Hagati aho Lopez yasesekaye Nyarurembo. N'Urunana. Ibyo naraye mbonye nako numvise, nawe wabyumvise? Biki se kandi? Uriya mwana w'umukobwa mwiza warayisesekaye yewe. Numvise ngo no wanyese. Ntuwe nyine. Hari ubwo babihishe se ntibabivugaga ku mugaragaro. Ahubwo se ntiwumvise ko muhamagara mama? Ariko rubanda rugira amabanga. Reba igihe tumaze no tukaba tutari tuzi ko uriya mukobwa yigize ashaka. Umva, uko watunguwe niko nanjye natunguwe mukobwa ja ni impamvu. Buriya se disi byamugendekeye bite? Barananiranwa garuka iwabo. Byagenze bite ngarusanya garuke mwanyina koko? Yahaha, sibwo ugiye kumpata ibibazo. Ariko rata nkayibona Pasika. Uriya mukobwa amaranye iminsi umujinya, naho disi mfite amatsiko Pasika. Ndafite rwose yo kumenya impamvu Yesu uriya agiye gushaka undi mugabo kandi afite uwo babyaranye uriya mwana. Uretse ko nge n'ubu ntaremera ko uriya mwana ari uwo yibyariye mukobwa ja. Nukuri wabona wenda ari nk'akana bari barataye ku nzira akagatoragura, kuko uriya mukobwa agira impuhwe nawe urabizi. Reka n'uwo yabyaye. Ahubwo se buriya koko kuba agiye kurongorwa n'umusore ukiri muto kuriya kandi afite umukobwa we. Mugezaho umukobwa ja. Murekeraho rwose.
mwabumvise nimurekera ese murahari mukecuru? utangiye kudidima nta soni reka amasuka mwayarambitse hasi nta n'isoni muri mu magambo gusa adafite 10 n'agaciro nta n'isoni mufite. urumva ni ukuri ntawe utagira amatsiko twese uriya mwana Rupezi yadutumye. yabagize ate Rupezi muramushakaho iki? mwakoze ibyo mugomba gukora mukareka kwivanga mu bitabareba. Migi wanjye migambi we migi wanjye bitesha nawe wabibonye se sha wabibonye wabonye ko yaturakariye adashaka no kutuvugisha koko none se uragira ngo umugare nande shaka kudashaka kumvugisha mumbereze muhe igikoma niba gihoze se wamuhereje igikombe ubona atazi kukifasha kwa mukarabije intoki wamumenyereje kwigaburira umwana w'umwaka n'amezi angahe niwe umbwira ngo mumenyereze gukora imirimo kareme niba ari uko utishimye uranumva n'ibyo umuntu adashaka kuvuga Honori karame niba ari ikibazo cy'amafaranga rwose bakwibye byibagirwe rwose nanjye narabyibagiwe sibyo narakubabaye rwose nawe urabizi ko ntashobora kukurakarira igihe kinini utahanga ukanyakira nta rugwiro tukarya tutavuga tukaryamana ntawe uvugisha undi nagira ngo ngukozeho ukenda kuncamo kabiri nk'imbwa iryana ndabirambiwe noneho ndagira ngo rwose bihinduke tuzizihiza umwaka bimeze neza. warakoze kumbabarira kareme kandi rwose urabizi ko nanjye amafaranga rwose ntari amafaranga yerekeye haguma ubuzima iyo umuntu abufite akorera ndi rwose uretse ko atari nacyo kibazo mfite cyonyine kareme. ufite ikihe kibazo se kandi mugore mwiza? ubu se niwe utazi ko anyese wo kwa Rangwida bazaza kumusaba kareme? none si ibyo birababaje cyangwa birashimishije? kuri nyir'ubwite birashimishije ariko ku bagore nkatwe twitwa ngo twarashatswe kandi nyine iwacu batazi abagabo bacu birababaje. uvuze ngo icyo Honori? erega kareme nta mwana w'umukobwa n'umwe ubaho ukura atarota umunsi w'ubukwe bwe. ubwo urumva ibyo uzanye? none se nkubeshye kareme ni ukuri nakuze mbona abakobwa basabwe ku musozi w'iwacu abantu bose baba babishimiye abana bato basoroma uturabo twiza bakatubatera tukirukanka inyuma yabo aho hose dukurikiye umugeni dore ko iwacu bagenda n'amaguru nkumbuye umunsi wanjye. urabizi reka nigendere n'ubundi nakerewe. ese wageze hano ryari tana? igihe wari wahanitse uririmba. ego ko ntari nakubonye ndakibereye mu byishimo bya Noheli. ibyishimo byawe bikomeze rero ubu nje mfite inkuru nziza. reka kagena inkuru rero mugabo mwiza. turacyanywa da. reka inzoga ziracyaza rwose. ariko tana ninde se none ugiye kuziduha? umuyobozi wanyu tetereri se uwo rwose ubu ntawe uhari. Devota niwe wamusigariyeho ariko nyine mfite amakuru atariho ivumbi ko azagaruka mu kazi amaze kuduha inzoga. ariko ubwo urumva ukuntu ubwira umuntu inkuru nabi tana? gute se kandi? nyine yihere mu mizi uyimbwire neza nyine izo nzoga ni iza rubanza ki? ubwo bwo gusaba no gukwa no gusezerana mu murenge. uti nabaho mbonye amakuru udafite sori maze numvaga ko biza ahubwo nkibaza impamvu yatumye ubimpisha. ego mana yanjye rero ahubwo ndumva ari wowe uvuga ibidashoboka tana. kubera iki? none se ni Chris uvuga? niwe nyine. sori ndabona unjijisha ahubwo kuko uriya mukobwa rero ni inshuti yawe nkunze kuhabona namuhwihwisa kandi niwe nkeka aba yatari we yaba aranyese wo kwa Rangwida. harakatsindwa n'akasanerekera aho ngaho ntakabenyesi n'ikiki. oya urebye nta kibazo da nuko gusa nyine urebye Chris akwiranye na Leya kurusha Nyesi. yaba ari ugiye kuba umukazana wa Centre de Santé ya Nyarurembo se? simbizi pe ariko ari we Leya yaba ari umwana mubi pe yaba arampishiye iki koko? nyamara wasanga atari we ahubwo aranyese. oya we ariko vuga ibindi. oya hafi Chris rwose ntabwo yakwihangika bigeze aho arongora umukobwa wabyariye iwabo kandi afite umukobwa mwiza ukiri umuto utemba itoto di kandi unamukunda. ariko nawe uracyatekereza uryo koko sori? oya nta mpamvu yo kugura ibya okaziyo kandi mu iduka bafite ibishyashya di. ese ubwo Nyesi niwe ugereranya n'ibikoresho byakoreshejwe sori? cyane. uriya mukobwa ubona mwayihe koko?
kera kabaye noneho arasinziriye kandi uracyafite akanya se ngo noneho tuganirisha ariko mama none ufite umwana mwiza mbega bitama ibiguyo avise kandi utamukangura cyangwa ngo usigane umbanze njye kumuryamisha oya yewe mugumiza hanga nkomeze mwirebe ariko mama ateye imbabazi yega mayi umwana wanjye mba namwitayeho amabwiriza yose mpabwa n'abajyanama b'ubuzima ndayubahiriza rwose kandi indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo ndayimubonera. Yego rata niyo mpamvu atameze nka twana tutuna n'uwagira ngo aho ntibatugaburira. Buriya se ujya ngo ni ukunanuka gusa kandi haba harimo no kugwingira sha kandi usanga utwo twana duhora twinyigiriza tukanyigira. Nibyo rata niba babahaye indyo yuzuye umva kandi uwanjye nibeshye nkamugaburira ibiryo bitarimo indagara sinzi ko nakira karemera pe iryo giyo ribuze ku mafunguro y'umwana wacu mu gihe indagara zitabonetse yamerera nabi rwose. Yo wow dishimye n'ukuri mufatanya kwita ku mirire y'umwana wanyu pe. Umva amwitaho pe kandi rero tunamujyana ku gipimo buri gihe ku mujyanama w'ubuzima kumupimisha bityo tukamenya imikurire ye. Shara nari mbonye uyu munsi nakoze ndavuganireka nyaruke nkurebe ariko rwose sindi butinde honori. Waruje kurahura se kane? Oya ariko nyine shara rwose ubu nibwo mbonye akanya urwo kwita nanjye ku bintu byanjye honori ntabwo uzi ko indi minsi yose mande mu rugo rwa Budensiyana koko cyakora disi nibyo. Ariko rero nakomeje kukwitegereza abona si wowe pe rwose sowe nsanzwe nzi. Gute se kane? Erega honori ningiye tumuze turi inshuti turaziranye rwose sinzi niba urwaye cyangwa numiranye neza n'umugabo wawe. Aha ndakwemeye uranzi kane. Nese ufite ikihe kibazo honori? Kane nyumva ko Anyesi afite ubukwe nagize akantu ku mutima pe. Ese urumva atari byiza ko Anyesi agiye gusabwa we? Ni byiza gusa nyine nanjye nkeneye kubana n'umugabo wanjye wacu bamuzi kuko nyogokuru ahora anyishyuza ubukwe. Ariko ibyo ni ukubiganira n'umugabo wawe. Aha ndabimubwira kandi ndageza akahita yivugira ibindi bihwanye n'ibyo ntavuze cyangwa se akahita yigendera kandi ni mu gihe rwose icyo yashakaga yarakibonye kane ni umugore kandi nyine naramwizaniye yewe nanamubyarira umwana mwiza w'umuhungu. Ako si ubundi ko mubanye neza akaba atagutesha umutwe bigutwaye iki? Oya kane sinzatuza rwose nanjye ntarasabwa ngo nkobwe nambike nyogokuru wanjye ikamba. Yego ko mana rero ubu ugiye gutesha umugabo wawe umutwe ngo urashaka ubukwe honori? None se ko mu nkomangiye ni amahoro sori? Ahubwo we ko wasinziriye kare ni amahoro? Nirambitse gato nzi ngo ndabyuka nteke sinzi uko agatotsi kantwaye. Aha uraho rero nuko urararamye ntuzi amakuru ari Nyarurembo. Amakuru arebana n'iki? Ariko Shaure yansanze warampishe umva wabura umwana mubi pe. Nguhishe iki sori? Umpishe ubukwe bwawe? Kuseka ubukwe bwanjye ngewe nande se? Na Chris. Ubwo nturota sori? Urumva koko naguhisha iyo nkuru nziza? Tuza rwose umunsi Chris yambwiye iby'ubukwe cyangwa tukemeranya itariki umuntu wa mbere nzabibwira ninde ni wowe. Icyo nzi cyo nuko inkuru yabaye Kimomi naho Nyarurembo ko Chris yagiye muri konje gutegura ubukwe bwe. Ngo iki? Nukuri pe. None se koko wabyemeye sori? None se ukubize hari indi urivugira usa ku musozi? Nukuri zo ni inkuru zidafite ishingiro sori. Chris turavugana icyo yambwiye nuko agiye iwabo gukemura ibibazo by'umuryango we kandi akazagaruka i Nyarurembo vuba. Yego rata. Yawe nukuri nari nababaye nibaza ukuntu wampishe rwose yewe n'inama zose nakugiriye ukaba warabitinyutse umujinya wari wanyishe. Ntibyashoboka rwose bikoze naba ntatiye igihango. Byari byanshobeye pe. Ubwo umuntu uvugana none izindi mpungenge nari mfite z'uko ari rumara inka nyinshi zirashize. Reka Chris azi ubwenge ntiyakwihangika. Cyane rwose
ntabwo yagura imodoka yatwawe n'abandi bashoferi kandi afite ubushobozi bwo kwifunikureza iyo mu ruganda nibyo. ariko noneho nawe uranyishe. ariko rero nawe aho ngaho nta miyaga umushyiriyemo. rega ntayakwiye. ahubwo se we wamubwiye bya bindi by'uko Anyesi yabyaranye na Semana? oya sori sindabivuga. erega nakubwiye ngo iriya ni inkota yanjye ityaye yo gukangisha Anyesi. namubwiye ko mbizi umunsi yibeshya agashaka kunyitambika nzayimusogota. kuje wikandagira se watinyaga iki mama? natinyaga gusanga Rupesu hano mu cyumba cyawe. kuva yaza nabonye adashaka kukuva iruhande da. n'ubundi nirinda narandire wahamuvanye bamusaranye ngo barashaka ko baraza. nuko bakoze. kuva yaza twari tutarabonana ngo tubone uko tuganira. ugize ngo se kuva umwana wanjye yagera aho umutima wanjye wari watuza mama? umenye ahubwo nawe amaze kubona ko udatekanye nye. uzi ko maze kumena amatasi 2 n'ikirahuri kimwe mama. icyo mfashe cyose kirancika kubera gususumira. ahubwo rero ugomba gutuza pe cyangwa se ugakurizamo uburwayi n'ukuri. kandi ubwo niko amata ibibazo ambaza amakuru yashaka gufata telefone yanjye nkabanyimwatse vuba vuba bikamutera ikibazo. kandi ashobora no kubonamo ifoto ya Kirisi akayibazaho mama. icyo nicyo nshaka ko tuganiraho nye. Rupesu ni umwana mukuru kandi uzi ubwenge. muganirize rero. ubwo muganiriza iki se mama? umugore ko ufite umusore wagukunze nawe ukamukunda mukaba muteganya ku bana. mana we none umukobwa w'imyaka 21 se wagize ngo uramwita umwana nye maze nawe ubu ngubu yemerewe gushaka. uko yakura kose ariko n'umwana wanjye mama. umwana wawe ugukunda kandi ukwifuriza ibyiza ariko nye numva waganiriza umwana wawe ahata bitazamugwa mu matwi abibwiwe n'abandi. ibyo rwose ndabyemera cyane mama. None. ariko ni hahandi ndacyafite ikibazo pe. Lopez ari Nyarurembo kandi inkuru ziri Nyarurembo ziri kuvugwa ni nyinshi mama. Kirisi ashobora kumenya ntarabona uko ndumubwira pe. kuva atanahari ngo nibura twicarana ahantu tuganire. none se mwana wa ubu tubigenze tute ko nanone kubimubwirira kuri telefone byaba ari ikibazo? mfite ubwoba mama. mfite ubwoba ko za radiyo runwa zishobora kuntanga kubimubwira ibyari byishimo bigahinduka agahinda. Anyesi ntiyorohewe. wowe se ubona akwiye gukora iki? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane kuri uyu mugoroba. gusa ushobora kongera kubisubiramo ugiye kuri bbc-gahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ukandika mu ishakiro BBC Gahuza. twafashijwe na Derek Clark kugira ngo amajwi akugereho arongorotse. Jenny Prudence Ngyumva akoze guhitamo BBC Gahuza miryango muri uyu mugoroba uraraharyana na hejo.